Азыр мен ошо өлсө аны кантип көмүш керек айтып берем, калганын баары жок деген сөз. Анткени азыр бардыгын жок бул жок десең түгөнбөйт. Бизди көп да, биздики ошон үчүн мен шарият боюнча өлүк көмгөндү айтып берейин, андан башкасы жок деген сөз. Макулбу? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Адам кыйшайып жыгылып бараткан болсо өлүп бараткан болот. Жанына барып туруп, ага Ясин окуйсуңар. Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин вал Кур'ан деп окуп кете бересиңер. Дам салып. Анан жаны чыгып кетсе жакшы кеткен болот. Жаны чыга элек болсо кайра Ясин тутуп алып туруп кайра айтасыңар. Ла илаха иллаллах, ла илаха. Калма айтып турасыңар. Калма кайтып айт дебейсиңер ага. Түшүнүңөр? Айт дебейсиңер, калма айтып турасыңар. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах Мухаммаду расул айтасыңар. Ошентип созулуп калма айтып же айтпай өтүп кетти. Айтпаса үчүн айтып түшүнөбүз. Өтөрү менен бисмилла деп көзүн уқалап көзүн жумабыз. Чакчай ачылып калбас, анткени көз рухты издейт да. Рух чыкканда жанды караган бойдон аңтарылып калат. Ошол жанагы асманга чыгып аткан жанды карап аткандагы кербези. Ошого көздү уқалап, көздү жумдуруп алып, анан ооз ачылып калган болсо оозун жээгин таңып туруп, колдорун түздөп, бутун түздөп, эки бармагын байлайсыңар. Талтайган бойдон анан кабырга батпай кыйналат, катып калса. Ошон үчүн жумшартып алыш керек. Мындай кылып тиздеп туруп, анан майрам суу дегени бар. Майрам суу дегени бул махрам суу деген сөз. Бул жуубайт өлүктү баштан аяк. Бул эмне? Жан чыкканда башка нерсе кошулуп чыгып кетсе, ошону жууп коюш деген сөз. Мурду канап кетет, авраттан деге чыгып кетсе, ошол жерде көз менен сүртүп тазалап, анан адамдарга кабар бериш. Бирөө келгенде, өлгөндө мындай болуп кетти, сөз чыкпас деген сөз да. Ошентип тазалап алып, анан деге кабар берет дагы, илажы болушунча тил катиелекти көмүш керек. Сөз бар кыргызда, тил катиелекти көмүш керек деген сөз бар да. 3 күнө чыгып, качан андай мындай баланты күн деп меле кереттенип сүйлөгөндөр китеп 100 жыл катып койдур бардыгы. Окубайт. Өлүк кыргызда тил катиелекти көмөт деген сөз бар да. Аны жеттера көмүш керек. Эрте менен болсо кечинде көмсүн, кечинде болсо эрте айтып узатпасын деген сөз. Эмне үчүн? Анткени маркум жыттанып келсе жаназа буйрубайт. Маркумдан жыт чыгып калса жаназа буйрубайт деген тартип бар бизде. Биздин өлүктөр жайында сасып буруксуп бир километр бийлеп аткан катындардын баары түшүп калат. Эмнеге? Уу жанагы. уу. Şeriat şunday, ölüm uğu çıkar, ölgönden keyin janagı uğu zat çıkıp durar. Oşoga jakın dilep oturuverse jana öyle katırganга çeyinçi, janagı ayaldan çifteri düşüp, ayalda tezirek ölüp barat bardygy, koşa-koşkan ayallarımız var. Oşoga tezirek gömüş gerek. Hem onu tiritip almagandan keyin, başka kılmagandan keyin, Moskvadan balası gelsin, Moskva tirisinde ne kılıp tezirek yaptan? Ölgönden keyin gelip kavurda qarap, razı kuyu gerek. Eğer tiriltip ala turgan bolsa, ki o şöyle alıstan gelip kalsa 5'e çıkıp kete turgan bolsa, anda mayli kalasını katırıp alıp içine bunday bir kütötelek bir anday bulmayıp da gömölsün bari. Kızdım bana televizyonda kuyuyor, budayla da telirime. Kızdı da kuyuğa veresin, sakta otursan evlüğe çıkıp keseye çıkma Allah'a böyle sana. Şunun için ölükten tezirek gömü alış gerek. Ölüktü kömgen durmadı bir tuğan aparıp gömöz, kıykırbay, bakırbay, İltamazsak çıngılı ilağıdır ilasın. Ama hem hiçbir yok değil. Bırak çaştı cürüp, betti başka kılıp, ana canarı dejini koşuklarını koşup, katında aksandıktın bu telin botumda yönüyle bir neke kılıverip de koşuk oldu da kimge koşup bilesin yer mi? Söylettü yaşanan adamlara da koşuyorsun. Ömürü ara çıkar uğru, ana kesapatı bürüve koşup koşulmaz. Ana ekte ölü oldum deyip ilat tutak koyuş gerek. Ana bunday bir ayta turgan, yaşa turgan ömürü, tarih bol oturgan, bürüge ülgü bol oturgan bolsa, oşol ömür ayttılar. Aska melen, zoo melen, toğ melen emes bolğonu jakşı kişide, adamlar uşunday kızmat kılat ele, oşunday bolğula deyiriz. Peygamber sörgöndө, hadisine koşak, 2 saat melen. Bирок пайгамбарлык вазифасын айтып айткан да. Бирок эркектерге эмес, аялдарга. Эркектерге кошо айтып берсин ыры менен, аялдарга музыка чыгып башка элбирек дегенде мисалы үчүн. Ошондо айтып берсе бүчүн, бирок ошондой салаваттуу адам болсун. Анан белгинделер болсо алар жөн эле илап десе кишини илап кой, анан апарып көмүп кой. Бирок кыйкырып анан биздики дежурный өкүлүп келет. Мынтип карап алат, жыгылып кетпейин деп, жаш чыкпай өткөрүп коюш керек. Ол экинчи мунафык, ол рия. Ачык, бүт куздуруп коюш керек. İyileğen de yoksun çında kapı geçile kaka deyip katkırıp gülüp gelip ava deyip bir nekene söyleyip anekdot ayıp bir neke kılıp geldin. Ketu atmışsın tüketesin ketu attı öyle. Demek kapı cönle geldin mi? Cönle gel normal yolu öyle. Gel öyle az zaman gazırakında göğün ayıttın. Ana kayra getirir. Beni ökürüp atarsın. Ökürgön yok, iyileğen yoksun. Okkandı iyileğen yoksun tünü vereyim misal için. Demek çalgan ökürüp atarsın ama ikinci tünü görüyor. Aparıp gömöz. Gömgönden Kur'an okup taraf getiriyoruz bu. Boşuna da mesele küttü. Üçülük, cettilik, kırktık, 52 gündük, cıldık, karaş bunun varlığı çok.